Kilodan arı kişini kırkmezke. Bizden bana bu jigitlerimiz şu yıllar abbasını aldı. 130 kiloga düşse, bu yigitin ömrü uzayır. Bu ne kadar selamet olur. Mana karasınız naşlat tavlikni, alar bit vah gelip naşlat bizler bitirip, onları ol bitinde 150-170 kilo küreşçiler, alar naşlat jingil kispiriyum da yasay almıyorlar. Ol zeril işlegen eybirde var bitin. Anda ol harap turada bir köngüllük tüngülinde. Şuna göre alar kadirçeler. Mana men özüm 3 ayda, 4 ayda 7 kiloga düştüm. Onun bir nesesi de yok. Maxsus diyeta bilen mi? Şug'ullanib bilen mi? Şug'ullanib da hem diyeti bilen birge indi. Bunda en birinchi taşavun terra kerak. Öten naşvat anın tüp neyi yok. Demek правилса deb aytganda, hem ondan sonra naşvat şug'ullanırga indi. Biraz şug'ullanırga tiyish irat kishi. Aytalar bit. Şan irat kunga nindi şug'ul bilan bo'lsa da bir nig'itib tirlarga tiyish. Nindi şug'ul bilan bo'lsa da. Mana shundan chiqib, kişinin organizminden şuşa işlengen, organizmin ağırlığı turgan maddeler, alar 80% gövdeden çıkar. Biz anı sıyıklık kişiden çıkkanda şunu buraya aşağı alıp güzelden getiririz. O 80% gövdeden çıkar. Şuna göre Moskov'a gitken vakitte %19 kiloyum. Hazır ızdan %3 kilo. Жеңіл сезем, андан кайф та екінші бола. Мен ол жігіттеріне мына татарша айтқанда зор құрсақлы шушандай спортсмендерді жәллеймін. Мына біздің Ғимадиев деген жігіт бек шебер ең ұрғатта. Ondan bir zaman gitti, тазарып, тізе ауырта башлады, аяғы, башқасы, üzerine de ayısız. Мына шондай правила қойсаң, алар мұны халықта сұрай. Халықта сұрай, ол қарап отырға да не бетейді. Şundan da zor ağırlıqдағы күрәшçilerin anın күрәшçi da қызықсыз деп айтып Мен мына шушы илдарға айтадыр еменде. Илдар, сен пока бір нәрседе жүгіру, мазар, не білен үйрегіңді шығарасың, 8 километр күн сайын жай тоқтамай шығана бар дейді. Шушындан башласаң, анлар өзімдерімді кетеді. Мына шушындайрақ өзгеріштер, ақымы мәні күрәш бик матур, ondan соң іште керек, сәлет те керек, ondan соң айтабыз бетінде резкий сподвижность керек. Бұл ең гуманный шушындай күрәш. Аны зіреге біздің айтам бит бұрынғы түркилер, алар жеңілуіне білмеген халық. Ярты дүнияны яулап алғанlar.